X'għandek bżonn? Oh, fuck! Oh, hello! Men, għandi termos għawara. Termos? Daw xie termos għawek naqa silver. Emmu. Yes! Thank you! Hello! Hello, all right, daw. Ija, mela. Ħabba distanza. Fuck, man, kamilna ma narak. Yeah, madonna, x'għandna Carey għajt. Għajt, staw mux ħazin, kif int? All right, ta' tixrob it-tew kol. Ifem, għammu missiri vera najsu ekku. Għad baz maħħom. So, is it like a COVID habit? Vera bdejt, nieħu għas li bdejt nsir nafom imma. Mumiex il-liquid. Kontet nimmissja l-event, so. So, you brought your events to your car? Eżatt. Titna għamen. Aw, silġ tafje. Le, assumejt. Men. Fucking Marzu. Like, xizzop. Yeah. Xizzop, man. Aw, rajta tal-qassis, man. Aw, kienem dak il-qassis, ek flister, Għandek qabel. ta' soħra? Flister, man, qabel, actually, jek indunajna, actually, xħajġri, għal issa ċelebrazzjoniet kolla rridu namlu għan barra, ħanoħorġu l-figolli kolla barra, ħanoħorġu l-bajt barra. Oh yeah, it rings a bell. Għandek ta' soħra, ma? Le, fuck. Għadna ma milċ l-adjustment, man. Fuck it. Cheers. Cheers. Oh, sorry, ta' ma tanti li ma noħroġ. Sjan xej ma ħriġt. U le, mux xej. I mean, we did go here and there, speċi. Ma ta' fendem ma l-istess persuna t-nej. Now it already feels way better. Le, Ma t-was funny, laħar darba morna l-belt. Nżilt ma Sara u Motessa. Għaw, kienem t-nejt jaxxu fil-karozza. Like, imma zatt taħt l-street lamp ta' boom taħta. U għahna tip, okay, nice. Ma kienem xeb enerġija vera ħorni, man. Alla, intom mortu taraw live show. Live shows, lol. Le, għaw, l-għol morna Marsa Skala.
Ma kien hemm xeba nies, u mbagħad morna l-Mawori, kien hemm isu street party hekk max-xatt, vera kien ħelu stra. Nice buzz. Aha, mbagħad dorna fuq il-blat tipo fej dejjem konna mor naħxu jisun like sixth form. Mek taħt il-bridge. Taħt il-lampi. Prosa talika, tajjeb. Ħasbuna ġejna biex naħxu għaw. Ġejna biex naħxu għaw. You know, in the middle of the fucking day, Ħaż-Żebbuġ or wherever the fuck we are. No, wherever we are. Ma tax fej edha hawnhekk. Hija x'imkien fejn toqgħod inta. Anyway, isma' jekk trid nistgħu mmorru nimxu. Tipo, hawnhekk jinżel il-wietek, ħafna liqi. Vera ħelu, it's like a little city. Jien għandi biżejjed affarijiet mhux biċċajt biex nagħmlu piknik kull ma jonqosna gverta. Mela. Xwievet, alright, tabak, nachos, gin. Alright. Ready? Fuck il-mobile. Wara s-sibulix, man. Of lockdown and that become your hands. Hey, my hands are fucking drunk with all the alcohol they've been taking in. Xi trid anyway? Il-mobile, naħseb taħt il-binder hemmhekk. Binder. Tal-boobs qalbi. Oh. Yes! Thank you, man, tagħtilu kuġinti. Mela. Go, Diego, go. Għaw ġizzof kien jisma men dak il-xadin. Kien hemm dil-artista. Għamlet ħafna mix-xogħol fuq Insta kien, mbagħad kien hemm il-performance ukoll. And she like reclaimed Dora from the power structures that used to exoticize Latinx people and how like Latinx people know that their bodies are permanently marked by these structures that impose gender binary on them and subjugated them. And like how Dora she's a Latinx body that entered the world virtually, especially, and she used to talk about it in the digital sphere. Cool, man. L-akwira Dora kien jisima l-peace. Work and shit. Ian Sage kien jisima. Il-tajt maħħa Londra, man, vera tal-ostja. Shit, I mean, waqaf kollox. Istja, man. Kem domt inti? Just 1 week, man, 1 week waqaf kollox. Ekku, isu mort il-gallery tipo biex nara kollox kif inhu hekk. And the emptiness that there was, tipo ritratti nofsom imwaħlin, nofsom maqluwajn. Għax we were like, alright, forsi nħalluhom, maybe we reopen and stuff. I mean, what I work with is people at gatherings, like that's my alla medium. And everything is questioned, tipo, will there ever be gatherings again? Or will people want to participate, speċi? Ma nafx, and then I started thinking about it, maybe I'll do something with the emptiness, and shit. But it's just a panic mechanism. It's like your mind desperately tries to make up backup plans, taf kif. But the inspiration itself is the thing that's denied you. Yeah, nafx xettejt, u ma tkunx f'qalbek men il-ħaġa. Però miserabli dik il-ħaġa, stja. Ma nħarab Baqs men b'naqħajja storju. Fit-triq vera nħobbu. Ostja, man. So, kif qattajtu l-lockdown? L-ħar 3 xhur, ġenner, man. But your parents Niprofa nagħmilha tal-cozy, niprofa nħossni cool. Kelli momenti fejn bdejt ngħid speċi fuck. Għandna eternità momenti ngħidu lesta taqtgħaddi fucking emotional roller coaster, man. Your mom is okay, imma? Bifhem. I mean, she was pretty much housebound already, so ma tantx inbidlet il-ħajta. Le, għalmit ninsajjar. Imma jekk, man, just nisbejt nħossni vera għaljena, man, nosja ġedar istess. Ija, man. Every single thing, man, starts to matter, like xinkun libsa, man, fuck, man, qabel vera kont niġi għala zobbi, man, u anka in-nies, man, dejjem kienu respectful u hekk, like kulħadd vera kienu okej, imma Missirek all right, man, vera ma nistax nabda d-dinja ta' barra. I mean, hija tajb. Dak għal-bomba u ġust inti fajjar il-Hitchcock.
Seta. Xogħol u hekk, right? Ija, issa melux li reġa' fetaħ u speċi. U għalih ġitu tajba bil-pakketti tal-gvern, speċi. Sintefem, mek relax, man. Imma, I guess ma kellux xi business enormi, ux? Le. Nasab iktar il-businessmen hekk il-kbar malla li hekk iħesili għaw vera tilfu l-flus u ħadu Speaking about businessmen. Missieri man ilu jitlef il-flus mid-2005 man. Speċi, għarajt minn Speaking about businessmen. Meta ġi l-internet u hekk speċi n-nies ma baqgħux jikru d-DVDs u iktar u iktar speċi n-nies tal-gwarda manġa u li kienu jmorru. Iktar nasib il-komunità hekk illi immissja hekk in-nies ta' TVM u n-net u nies ġejjin u sejrin. Hekk mhux biċċajt min jitlef id-dibri, min ħallih fil-karozza. Darba kellu wieħed mhux biċċajt qallu. Speaking about businessmen. Għatta m'għandu villa hawnhekk. Villa Hawnhekk hawn xaba vilel. Naf. I mean, razzetti, għaliqi, vilel. Eileen, tem tiħk Eileen. Eileen għandha villa. Le, I mean, mhux hawn żgur. Il-Flintess. No. Clinton Paul. Yeah. Is he? Flintess issa. Really? Is she like transitioning? Look, I don't know if it's a drag or if she's transitioning, but man, whatever it is, she is an education, man. Dik il-mara vera ittini kultura. So jekk m'għandix villa ħanatuha waħda. M'għandix villa. I mean, mhux hawn anyway. Salvu Mallija. Le. Dik Lawrence Gray. Man għandu kelb. Ma tafx. It's like his trademark. Ma nafx jinġas naf li jeżisti. No. Anyway, Jorgen. Ija, Jorgen. Wow, tajjeb. Oh man, Emma, it's fucking crazy. People like all this like farms, Welly and shit, and then Jorgen and all the rest of them, all here. Speċi l-aħħar darba kont miexja hekk, u hemm villa dat tinbena u like tista' tara l-kmamar kif ġejjin u hekk. Jesus man, it's so disgusting. Issa, I really try not to judge imma man, just doesn't work out. Man, nasab nar il-ħamis ħareġa xogħol l-ostja. All this like farm landscape and these weird rooms. Man, Eva Alfie, il-salon jista' jerġa' jiftaħ man. U issa jekk li niltaqa' man-nies man. Like il-mist ix-xahar is the fucking next step. So you're looking forward? Ija man, Eva vera tal-ostja man. Just, alright, is-salon naqalbot mid-dar u petrol u hekk, ma fuck man, just her jokes make it all worth it man. Damn man, her fucking amazingness in general. Kultant għandha ħafna ta' għana offensive aggressive ostja dik il-mara. U le, I mean, she's the boss. Għandha kull dritt, I guess. Inti ma mbagħad fiex kont wasalt like? Of course. Kont sejt of course. U le, I mean, men li tażen u naf li tażen. U le, there's nothing wrong with that. Ija, ma speċi li hemm każ men anke l-affarijiet. Education teaches you nothing. Men anke l-affarijiet li kienu hands-on men ma kienx jirnexxieli niggraspi, men. Naf, jien meta mort Londra actually tallim ħaġa fuq l-arti. I mean, and all that used to bore my mind at MCAS, you know, actually makes sense. Men, vera tal-ħara hemm ġew, speċi once li rixtet alright, għaw dinja u barra. Ma insomma, ommi men kienet taf waħda, kienet taqta xahar għandha u għand Eva. U ċempli tila, u Eva jek ġust qabdet u tatni part-time men, ġust tal-mitni ġija li kienet fadal. U men, tagħmel differenza ostja, speċi alright, taqta xahar l-emqas, whatever, dejjem għandek l-iskuża li inti baby, imma doing it, yeah, education as it is. Customer, man. It's just there to keep people babies, like to reproduce the social order. Vera, ostja. Anyway, kien żmien ħelu ta' speċi. U le, iktar naraw jisu żmien fejn kont qed nipprova nkun naqa' androgynous, you know. U le, ma minn dejjem kont cute. Thanks. Dejjem ftakrek toqgħod ma tafferhom in-nies. Kont ngħid illallu biex enerġija għandhom dal-kids. Tipo, għax I felt a bit older. Żgur. Għax jien kont ħadd wara JC.
Wara 3 snin ġejsi. Men dak iż-żmien. Vera kont fissata fuq il-manga. Xeħlew vera. Dak literalment ta' għand il-collections men, issja qasittin il-qalb men illi qed nagħtihom. Dak iż-żmien hux. Men biex taxxaq jien kien tani wieħed. Jien xi. Jien. Wija jien. Kien jgħallem l-emkast. Kien jgħalmek ta' wija we bonded over it. Did we? Mela. Jien wija kellu xaru nokli, nuċċali, kien jisu xjentista l-40s, vera cute man. Oh shit, ija. Kelli xi ħaġa miegħu dak. Ma mbagħad iktar qisu minn ġagħar sirt nafu. Le jiena staqrejtu konna nkunu hemm vera relax, mbagħad hekk fil-klassi kulħadd daħna like Istja. Ija, man. Kont insejtu għal-mument. Hekk tiġkom konna nitkellmu men fuq da shit, you know, it's fucking amazing. Jien. Vera, ili ma naraħ. Taf sar minnu? Jien man. Jien. Jien min sa. What? Mela. Kontx ta' X'inhu? like Imma dak ma kienx kbir. men nera ta' Fak, wejja. mela. Aw naħseb is-sena l-oħra naħseb kont għadha f'Londra. Shit. Kemm seta kellu? I mean, Forsi kellu 10 snin iktar minni. ara li naf illi speċi kien jgħat il-baħar, kien jgħat mal-kelb, u taf kif kien jien speċi ma kien juhu xejn miegħu kuna kellu xejn. Naf jekk niftakar il-dis-iżżar. U bażikament men li ġostraw il-kelb hemmhekk ġus baqa' hemmhekk jinbaħ. Insomma eventwalment tellaqu. Shit. Vera sad mela fatt li jekk titkellem passat. Ekku niftakar dakinhar tal-funeral. Ma eżatt kien kont għadni nibda ma' Eva, għax il-funeral kien vera qrib tas-salon minn San Pawl. Ma I just mort xogħol u fuck man, I was really bummed out issja. Stra. Like, kelli dak il-feeling ta' meta jkollok nightmare u tqum imma tkun għadek ma' qomx u qisek għadek fid-dinja l-oħra, you know. Stra jien. Vera ħelu issja. Fak, man, x'għadha tajtni. Yeah. Jesus. Shit. Tini sekonda. Alfie, Exie is processing. Alright, man. Sorry, Ostja, vera ma nġew. Sorry, mux int, man, jien il-bela. Belala. Sebbek, Covid tant kien stressful il-nervous system tiegħi. Vera sorry, Ostja, vera ma nġew għafazi. Le, all right. Xux. Men, titixju. Ħabba Covid kont qed ngħid. Mux il-ġenna. Ġenna mill-ħajja. Get enthusiastic. Naħseb għadu għasħadni. Titnaqra. I completely ignored the feeling of mortality that everyone was feeling. Especially, okay, I mean, we were scared, but everybody was closed off in their bubbles, and I hate bubbles. And it's like the guilt, like of not knowing
man, minti ma Or of konċa. not putting myself in the know that life can be so precarious. U issa jisu li I was reminded li l-ħajja tista' just tisparixxi hekk. Like I knew it before, imma like we've been put into so much danger of it happening lately. So I've been pushing it all away. I mean, imma mx torti, I mean, you cannot do what you like, you know. I guess. Speċi, qabel ma mort Londra, I was like, okay, should I go to London? Like, should I go to Paris? Should I go to Berlin? Yo, fuck it, New York. Everything was possible. So, and it was so easy to just get on a plane and go there. Man, imma hekk. Eżatt kif wasalt Londra, l-ewwel ħaġa li toqtok hija l-inequality. Like, literalment, eżatt kif tasal u tara l-homeless fuq it-trains. Shit, man. Oh man, but they're like the most genuine people out there, ta' għax isu Londra, xeba nis isom jinjuraw il-fat li għandhom roots. Men, And they think that they just can define themselves and rule the world. L-aħħar darba But qabel I learned that il-Covid. by doing so, they're just hoovering over Men. people. Like, even there, that city says that they do have roots. Men, l-aħħar darba qabel il-Covid mhux bliba kien hemm waħda ċempletek. Għalli, hello, għalli jien irrid nagħmel ombre u tiġ fakir rida tagħmlu mill-lum għall-għada. Like, to pretend that I have roots there is bullshit. Men, jiena qedtilha speċi alright qalbi biex Pretend that I tagħmlu. have roots here is also bullshit. Especially alright, dejjem naw kont ma I was never part of the community. Di, Especially mhux bliba. my mom and dad, they just closed themselves off in their middle class bubble. Men, di, ġiet, tittamel l-ombri, jiena qedtilha isma' biex tagħmel l-ombri l-ewwel tittamel ir-roots. Għalli no, only 20 minutes, jiena qedtilha ħaqqalla only 20 minutes biex nagħmlu roots, men. Fuck, ostja. Mbagħad faqatni, men. Eva ġiet, għaltli, next time be a little bit more patient with her, jien ħaqqalla patient with her, diġà ma tantx għandi konfidenza. Ġejja din l-ostja tiegħi kif għandi nagħmlet xogħol, men qabditni l-bar ta' ostja. Fucking, mela jien Wonder Woman tal-ombris. Għalek ġejt lura ta' mbagħad. Isu ċertu attitudni ta' nies li bdejt naħdem magħhom, tara bdejt nsiba ipokrita. Għalhekk waqgħet ħażin. Għalhekk waqgħet ħażin. L-ewwel. Tipo, ma nafx. Speċi, I mean, like me being there, I was feeling that I'm sucking up to some kind of neo-colonial power structure. Speċi, u jien stajt imur hemm għal xiex, I mean, għax ġejja minn familja l-marret tajjeb, ħabba l-Commonwealth, because we're alla colonized men, so I could go there and I be a mini colonizer. Men, vera mhux nifhmek. Like, għalfej għandi mur ximkien fejn il-perpetwa self-glorification tal-West, taf kif. And like being able to travel and all that, it's just the inherited benefit of a whole history, you know. Like the inherited benefit of a whole history of class and colonialism intertwined. Bow, tax, isu, meta kontem kontek, għat naħdem ma dal-grupp ta' nies, and we used to, speċi namlu daw l-interventions ġo public spaces li they were being privatized. Tipo jkollok xi public space, xi pjazza, park, jew hekk, tixjieħ kumpanija, hekk jikkomissjonjawna artworks biex jollu la real estate values. Umbat, hekk iġibu xeba security guards, imma xeba security guards. U ovvjament, n-nies tal-post igerxu għom lemmu. Xek, vera tannek, man. Like hekk, xeba middle class kids running wild, great. U aħna konna namlu daw DIY interventions, speċi għax kont qed naħdem ma' xi nies kienu into queer theory u hekk u dejjem they used to push the normative, etc. And we used to like paint our face, jisu ħalli ma jawniex il-kameras, and we used to make ourselves into weird shapes, tipo. Imma men, ħalla like one, n-nies li bdejt naħdem magħhom xi ftit minnhom kienu l-istess nies li they were commissioned to put up the artwork. Oh, like for the community, for the people of the place, were as bad as it being privatized, speċi. Tipo, like they become like literally unwelcome in a fucking public space. Dik vera tal-ħara, So, fl-aħħar kelli xeba komplikazzjonijiet, ma nixtaqx nispiċċa arrestata. Fuck, le, man, Madonna. Jesus.
I mean, I know that I'm in a position of privilege, ta' Privilege. U hija, kemm tarestej l-Amerika. Appuntu. Man, ma nafx, like, it really gets to my head. Man, don't worry, Ħaddejt ħaddejt ħafna ħin, speċi ruminating, should I go back? Should I stay here? Speċi isu hawnhekk in-nies dejquni hemmhekk ma nħossniex 100% komda. Ossja men, se kienet daqshekk esperjenza ħażina. U le, I mean, it was the best time of my life, ta' xeba parties, u kodba. U kemm Alla ħalaq ketamina ġifieri. KKK. What? Kodba u ketamina. Man, I would feel bad saying that right now. I don't mean to insult anyone. I mean, I know you don't mean anything, ma... Fuck, man, it's a joke. Naqs minn sensittiv, dude. Man. Anyway, u Londra hekk, vera tallimt li biex actually nbiddel xi ħaġa rrid inkun way more ridicule milli kont komda. Men. Quote unquote komda nkun. Men, nafx kattejt. Speċi jien men meta space itself, it's there to make you think that certain ways of living are normal while others aren't. And like public space just perpetuates that. I get you ta' like meta bdejt inħoss inna aktar comfortable in my skin u bdejt nilbes li rrid, nagħmel li rrid, u kulħadd beda jħares li you're becoming so radical and cool, jien like isma' dude. Like, this is completely normal, you're the weird one here. U men, l-aħħar darba mhux bliba men, kien hemm meta tkun ġast hekk mexja fit-triq. U ġast daw l-irġielek li jiġu għaddejjin vera ġielek fil-karozza, kien hemm baqbaqli. Wieħed men mhux biċċajt, fucking għamel double take hekk ħares lejja għalli boy jew girl. Whatever you want me to be, ħanini. Man, Jesus. I love this place. Like, it's like a secret space. It shows all the secrets stuff kif. Man. Kollox ma feċ into reality. Daqshekk Malta cool għalhekk. Għal di triq kont qed ngħid. Issa taf il-laqat ġejtaw. Milux ta' skoprita. Għax il-familja tiegħi għandhom l-liqa tagħhom ħalmula ma nafx tafx fejn jiġi. Ħaż-Żebbuġ. Ma l-parti l-oħra, l-parti l-antika. Okay. Anyway, il-familja għandhom l-art hemmhekk. I mean, technically l-art tal-gvern, that's the funny thing. Imma speċi in-nannu vera kien mar tajjeb fi żmien il-gwerra għax kellu ħafna nies jaħdmu miegħu. Because it was quite safe. Ibjawlu l-ħaxix u hekk. Mbagħad tipo t-tfal tiegħu kollha affordjaw jolew fil-ħajja. Nice. Tipo missier kien mar backpacking. Mela, fis-70s. U l-liba men. It was a terrible time, taċ. Vera nixtieq nagħmilha xi darba. Imma dak il-punt li seta' jmur, speċi għax in-nannu mar tajjeb taf kif. Speċi ara it-siju, il-bussiju u n-nannu. Tipo dak kien jagħmel it-twapet fir-raħal. Imma technically kien jaqla ħafna aktar minn nannu, imma nannu kellu l-art taf kif, so in the long run it was more secure. Speċi. Astja. Kif tgħid kif jiġu l-affarijiet? I mean, dak il-punt li it's not an accident that things happen this way. I think we think about class the wrong way. U for me, a place like this shows li speċi space in a sense it embodies power. Nixtieq ngħidlek illi hekk vera tifhmek imma tinħossni iktar clueless mill-ftira skills ta' jien Borchman. Like nannu hekk kien bniedem vera rajta speċi. U kien jirrispetta l-kulħadd. Imma ostja man, vera kien razzist. Like fl-aħħar hekk meta qabad jimpjega s-suqet miegħu, isu hekk l-ewwel ħaddimhom fucking blikraħ. U mbagħad hekk fil-għaxija kollu ħlewwa, joffrilhom l-ikel, jistaqsihom fuq il-familja. Ċiex. Fuck man, mhux anke familti hu. Yeah, imma I'm scared, you know, facing up to it, like having had racism in my family. So the racism that gave me the ability to go to London. Mbagħad mort hemm ta' personal bes tal-komunità. Alla mhux kulħadd għandu dritt jaħdem men. Man, imma like the well that made me go there was gained through exploitation, exploitation and racism. Kienet ħaġa vera ta' żmienhom men. You know, like, man, in this sense, like, he actually recognized them. It's more complicated than that. No, but he actually recognized them. He was of two minds, He actually recognized them for the people that they were, speċi. No, fuck man, kieku nannu u kien jafu, min jafx kien jagħmilli men. Ġest kienet ħaġa ta' dak iż-żmien, speċi ma jfissirx li tikkensilja men għalhekk u fuck man.
Le. In-nies in ġenerali vera jirrispettaw. Speċi vera hija ħela ta' ħin li toqgħod hekk tkarrab balla self-pity u toqgħod taqa' fil-guilt trips men. Yeah. U le. Sorry tal-ewwel, Tal-KKK. U le. I mean, ma kienx f'posta. U don't worry, dude. I mean, anka jien kontrasta xi darba, so... U għeja, Ija in like 2000 and... Fakman, vera ma nimmaġinax. Ma mort Londra. Vera ma nimmaġinax. Li dreads ta' sormi. Issa kien joqgħodu lek. Imma vera konna naiv ta' dak iż-żmien. Fis-sens, I mean... U le, nifmek ta' speċin. Kelli dak iż-żmien. Napprezza ta' ġifieri li għaddejt minnu hekk. Le, mhux anke għax isu kelli ngħaddi minnu biex ninduna li hekk ma kienx mhux se ngħid unacceptable, imma naiv taf kif. U le, naf x'għattejt. Speċi jien hekk ma konniex dik il-frenza vera kera hekk quelli ġust idejat vera primitive ġo moħħi imma fuck it ta' napprezzah men dak iż-żmien, speċi. Jien ġast vera lucky man, vera lucky li kelli ċans nagħmel ħafna affarijiet ħajti. So, hekk, nipprova nkun nies differenti, you know. Ija, vera naf x'għattejt. Men jien darba kont mitla tal-festi. Estra, buzz. Mela men ma l-ewwel hekk, u kien vera fissata. X'tip ta' festi? U jien I just used to just go along with it u hekk kien. Anyway, imbagħad X'tip ta' festi imma? Just festiment tar-raħa lek tal-qaddisin u hekk imma. Nice. Ija. Kien iġenninni taw. Imbagħad wara. The first one is always like. Meta ma bqajniex flimkien speċi u bdejt noħroġ ma' Otessa hekk. Mela inti Otessa kontu flimkien? Mela, jiena Otessa minna sentej men flimkien. Wow. Mela, naħseb konna l-emkast, imma n-nies tagħha kienu hekk vera maturi għalina, vera kont inħossni hekk, like. Anyway, I mean kbirtu tal-limt ta' ħafna minn għandha, so. Yeah, for sure. Imma hekk dik il-ħaġa, like you have to move on and try new shit, man. Yeah, vera for fucking sure. importanti. Totally. See, I don't have regrets, tamma. Like fuq tnejn li huma, like u vera kien iġenninni kellu moħħi vera magħluq. U anke ma' Tessa, imma hekk I don't regret it, man, vera kbirtu hekk u. Yeah. I mean nifhimhom ta' x'jien għandi n-nejk tiegħi ukoll. Le man, you're such a sweet person, come on. U le, ma to be honest naħseb hemm limit kemm niflaħ noqgħod ma' nies, man. Vera. Limit huwa sentejn. Ċertu boundaries. Like, yeah, of course, man, there's fucking boundaries. Oh, fuck! Oh, no. Whoa! No, wait! Fuck! I mean, don't just grab it off the ground. Let me check whether I have napkins. Napkins għala? Wipes. Ma nafx, jgħat ma l-artu, speċi. Ija, ma l-art suppost s-sosnina. 5-second rule? Naħseb biznija. Ħabba l-whiplash. Man, għatu għana ħazin biex fucking nġbor fl-xkun. Wejja, kem jista' jkun? It's $21.99. Really? U mandiċ expendable income. Għalġin. U I have nachos. Teat man. They're fucking round. Noħodlek waħda, issa. They are round. Ux, xinu ma ħalwin. Tajbin. Jena donna qaħara. Ma naqdra, imma. Sandu ma jistinna l-lips. Ma jistinna li li. Xħan għamlu bi, ha? Għanħallu ħaw? Fem. Termos fakket imma l-ġin. Disappointing. Tqabbanni naqa cravings għalli issa jisu. Għalleċ ma xinti waqqajtna ħazin biex nġbru. Mux inti ta' whiplash. No. Nacho. Ha! No nacho, no gin. Wow, jisna sil-blash tembri.
Silvio x'kemmri nimmaneġġjaw tajba l-ekonomija. U lajk l-ambjent u hekk. Wow. What the fuck are you doing? Alcohol, man. It's all clean. More gin? Man, kont Londra, kont nieħu stra. Wow, man, dak xinu? Wow! Ahva! Man, dik tal-water processinga? Ija naħseb, ma nafx. Wara Central Link jiġi. Ija. Fuck, man. Nisax nifhem kif dawn in-nies jiġu fil-poter, man. Ma nafx. Ego, determinazzjoni żgur. Ija, ma you have to be a special kind of asshole ta'. Ija. Issa dak li jien, man, hekk. Niftakru, speċi niftakar il-posters tiegħu Ħaż-Żebbuġ, l-uffiċċju tiegħu. Vera kien skinny hekk. Skinny. Skinny, like wide-eyed. Kellu xeba karizma, stra. Vera ħxien, man. Uwejja, man, tas kemm ħxien minn duqal ħasar ministru, vera, hekk. It's so on your face, tipo, it's so on his belly. Man, Malta isa zaqqi borċek, No, just no, bumpy and all fucking over the place. I had enough of this shit, speċi. It's not that bad, ta, ma just jien jippersonifika, like. Il-nachos għadhom ħajjin jew. Kaffala? In pieces, I guess, ma tantx għadhom ħajjin. Zoppet tagħmel. I mean, it's like fertilizer, ta, dan. It's not cow shit. U l-essa tara, stejk doktor għal-kjanti. Le, man, fil-maqjat mawx nutrienti u għek. Really? I thought there were more nutrients in eggs and shit. Probably għandek raġun. Ma still, alright, there's more nutrients. Fucking manna bżon il-nachos tijak. More the merrier. Fuck off. Nizzat qabbadhom il-koron u dragonflies. Dragonflies. No, l-ewwel rajt wieħed mellaw. Aha, is there environment, ux. I love this pudrid smell. Ija, tiffakkjatna għamel. Din kienet qisha massaġġ. Hekk, release of tension. Ija, man. Thank you, vera bil-nostja. I feel a lot better. Mela ma bdejx tħossuk tajjeb. Le, I mean, alright, ta' ġas iktar. Iktar ekkossja meta konna fucking imsakrin u s-set ninduna kemm. Yeah, totally, man. Like, ommu missiri alright, ma s-sjaġa li għunin tħolaf iktar f'koċorti. Ija ta' hekk, just being around other people, tipo, it's all you need to feel happy, tipo. Ifmek ta' Dik hija l-happiness, speċi, dik il-ħajja, isu. I was feeling suffocated in my body, man. Le, Jesus, fuck, suffocated. Le, fucking dramatic, it's true, yeah. Man, just ma stajċ naraħ kifrit, you know? Sorry, I've become so uptight. L-aħħar 3 xhur, Madonna, vera.
Issa like xi senta ilu I had the best night of my life. Vera, konna dal-party, warehouse party ġo Dalston. U taf kif, isu ġo party, you're prejudiced about people, they just vanish. And all that stings, it's just them ceremonies. Naħseb għalek kien gost ta' naħdem mal-crowds ukoll. Naħseb hekk, l-unika ħaġa li got me close to achieve something jisu in the art scene was this kind of mobilization that we did with 500 people. Yeah, I mean, it got recognition, speċi għax kanna bżon ħafna funds, għax we had to pay a lot of people. We got them all dressed up, speċi, and walked around Dalston, Hackney, and observing how they form units, and how they contaminate the place and the people around them. Daqshekk vera kienet relevanti dik. Vera naqsi għal-party ġusta. Hija party, hemmhekk. Konna din dal-party, kien ġo warehouse, kien jisu avant-garde gig, noise gig. But at one point, just kedna rajt, issa just jagħmlu balla storbi u morna sibna party ieħor ġo warehouse u kien hemm xeba nies jaħdmu fil-marketing jieħdu l-ayahuasca. U aħna konna ġana aħara, speċi we were like alright, ħansibu x'imkien ieħor. U nsertajna dal-party, anzi after party kien tal-anarkisti. U vera kien sabiħ istra, ġbidna tnej, partu u nis vera kienu nice, għax taf kif, jisom l-Ingliżi xigultant huma naqajek, mhux biex inkun hekk. U le, min fimtek. Jaħsbu naqal id-dinja tagħhom, ma dawn nis le man, daw vera kienu happy u friendly, u kumbattel u daw li konta da magħhom, speċi b'għaj just nisfen hemmhekk waħdi, meeting up these amazing people, and I used to ask them like, hey, where are you from, speċi, what are you doing, konħu gost, I can take their picture, anzi daw kienu skeptical of me taking their picture, ma kienu jihdu gost jitkellmu. Sweet man. Vera kienu open, u smajt xeba stejjer. Ta' kif jippersekwitawhom il-pulizija, lilhom u l-komunitajiet tagħhom għal xejn b'xejn. Għax kien hemm travelers, sex workers u anarkisti kollha. U vera kellhom enerġija tajba istra. Mbagħad is-seba' ta' filgħodu kien hemm xi ħadd u għalilna tlaqna d-demo. Is-seba' ta' filgħodu. Fucking hell. U morna dil-protesta. Kienet xi waħda regular ta' ġifieri kontra l-faxxiżmu speċi. Mbagħad hekk kien hemm xi ħadd ta' ċikolata waqt li konna din il-protesta. Mbagħad kien hemm confrontation ukoll, ġew il-faxxisti hekk just normali ta' affarijiet li jiġru, just hekk. Scary, ma xorta, man. U le, just nieżer f'wiswiema li puppaw sidirhom, man. Mbagħad morna, ntajt ma' da Michael u morna l-book fair tal-anarkisti miegħu. Għax kienu ħajru xi film war nofsinhar u kif wasalna hekk iltqajna ma' da xi Irlandiż. U kellu baton tal-pulizija man fil-basket. Like xi ħadd defa' waqt id-demo u da ġast qabdu u ħadu miegħu U l-isba hekk biex ipoġġih fil-basket għax kien vera kbir mqadlux, kellu hekk juża l-ingwanta tiegħu poġġiha fuq, qisu tiġġieġa. Tiġġieġa. Imbagħad qatt jgħidilna fuq ħajtu. Hekk kif kien ħarab speċi meta kellu xi 14-il sena u qabad il-ferja l-Ingilterra. L-ewwel lejl kien qattaw rieqed quddiem xi ħanut, xi butcher. U filgħodu kien ġie l-owner tal-ħanut, kien sik u qallu jekk tagħmel shift miegħi hawnhekk, tista' torqotaw speċi u. Lost jaxħlew. Vera kellu ħajja colorful l-istra. Nice. Sejx kien għallinna aktar. Imma hekk, vera kien all right. Sja meta mitien man kont tittigulju. U kien lejl minn dawk kasħana hekk tal-infern ta' wissu. Ja, man.
kien hemm riħa ta' roast vegetables. Naħseb xi ħadd ġust kienet jaħraqna ħaxix xjala. U qed niftakar qed hemmhekk qed nisfen qed nibbażja u ħarġet l-aħbar. Biex jien naħdem. U men meta talgħu mill-ilma kien blu. Istra, issa dak vera kien ħelm. Ħafna men u It sucks when beauty is taken out of this world. u ġust qed hemmhekk men u balla nies u jien sejra like this is not okay, this is really not okay. Mbagħad wara ġi Benji men ġi offri li l-għaxtu jien like not tonight dude. Fuck man, immaġina x'kont nara, you know, u imma hekk dik il-ħaġa li ġas kien hemm in-nies madwari, alright balla randoms imma it kind of made it okay, you know, it didn't make it okay, it just made me more comfortable, you know. Stjajjen man, like, niftakarna hekk fil-lecture tiegħu il-PowerPoint qatt ma taħdem. Ija. Hekk darba kien arjena artist lil-Lors Luti. Yeah. U vera ġelni fucking naħseb men fuq gender fuq. Men li kieku ma kienx għalien, kont inkun għadni ma' tessa, żgur. Shit. No, it's a good thing, għax speċi. Alright, speċi Urs Luti kien. He never dressed up like a woman, but he was just himself, you know, just as he was. U meta waqaft minn ma' tessa b'ġast bdejt naħseb like, alright, I'm not a lesbian anymore and I'm not bi. And I don't know what I am, you know, at all, ma I think I'm more comfortable, man. So Tal-ostja, dude. Yeah. To Ian. Thank you, Ian. Pink clouds. Xieġmielu. Hobbok da. Okay, jendu. Anki tal-mixja. Kienet workout vera tajba. I don't get an ass after this, I'm very disappointed. Okay, tell me something.